Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Treća epizoda Žena ubica je tu. Dakle, imam jednu neverovatnu priču za vas o jednoj ženi koja je postala serijski ubica, jedan od najpoznatijih ženskih serijskih ubica. A pre nego što krenemo, želim da vam kažem da ukoliko niste prijavljeni na moj kanal, obavezno to uradite i da me pratite na Instagramu, da se i tamo družimo, jer tamo objavljam i sve novo svezane za kanal i svašta nešto. Inače, ukoliko ste nekada želeli pozdrav u videu, evo prilike. Dakle, od ovog trenutka, kada bude izašao ovaj video, na mom Insta storiju će stajati jedan skriveni emoji. Vi ćete morati da nađete, to je kao neka igrica, vi ćete morati da nađete taj skriveni emoji negde na storiju, da mi print screenujete i pošaljete u DM ili ti DM, da ja to vidim i onaj ko bude najbrži i ko bude pogodio i naš emoji, dobit će u sljedećem videu pozdrav, a emoji koji trebate da pronađete u ovom videu, u ovoj prvoj igrici, je emoji Sneška Belića. Tako da, eto, želim vam puno sreće i hajde da se igramo. A sada, idemo na video. Njeno ime je Aileen Wuornos. Sada ću vam prvo ispričati njeno detinjstvo i kako je ona odrasla i gde je odrasla, da biste malo imali i uvid i da bi vam malo bilo jasnije zašto je ona krenula da radi sve to što je radila. Ona je rođena 56. godine u Michiganu i nikada nije upoznala svog oca jer njena majka podnela razvod za brak dok je još bila u drugom stanju sa njom. A kada se ona rodila, njen otac je bio u zatvoru zbog pedofilije i izvršio samoubistvo u zatvoru, a njena majka je ostavila nju njenog brata i od tada su je čuvali njeni baba i deda, koji su, to jest nju njenog brata, koji su ih kasnije i usvojili. Kako nisu imali pare, kako su mnogo teško živeli, Aileen je krenula sa samo 11 godina da se bavi prostitucijom i da tako zarađuje za novac. Dok je još išla u školu, bavila se prostitucijom za cigarete, za hranu i za neke tako ostale stvari. Pružile su priče da ju je deda seksualno zlostavljao i postoji jedna priča koja kaže da je u stvari njen deda njen otac. Znam, malo je bolesno i morbidno, ali to da je njen deda silovao njenu majku, to jest njegovu ćerku, i da je to u stvari njen otac, znam da je bolesno. Kada je imala 14 godina, dedin prijatelj ju je silovao i ona je ostala trudna. Dete je rodila u domu i dale na usvajanje dete, jer prosto nije htela i nije znala kako da izdržava to dete i dala ga na usvajanje. Nekoliko meseci nakon što je rodila dete je odustala od škole i za nekoliko meseci još je kasnije baka umrla, a deda ju je izbacio iz kuće jer je čuo da se prostituiše. Živjela je u jednoj šumi u blizini svoje kuće i prostitucijom je zarađivala za dalji život. Sledi zaplet. 76. godine je otišla na Floridu i tamo je upoznala svog supruga u imenu Luis. Oni su se iste godine kada su se i upoznali i venčali, dakle sad je već imala muža koga je brzo izgubila. Nakon 9 nedelja su se i razveli jer je ona fizički nasrnula na njega i ne znam, udarala ga je i stalno mu je tako pravila neke neke prekršaje. Ona je par puta bila uhapšena i za neke napade, za pljačku, za brzu vožnju u alkoholisanom stanju i ostalo. I njen suprug je zatražio zabranu prilaska od nje, nakon čega se ona vratila u svoj rodni kraj. 89. godine je ubila svoju prvu žrtvu. Njegovo ime je Richard Mallory i dakle, oni su se našli da bi ona njemu radila šta rade prostitutke, dakle, da zaradi za svoj život, i ispostavilo se da je u stvari on serijski silovatelj, dakle, i rekla je da ga je ona ubila u samoodbrani jer je htjela da je siluje i svašta je radio, znači svašta je radio u tom njegovom automobilu. Ona je uzela i ne znam tačno koliko puta ga je upucala iz pištolja. Tim istim pištoljem je ubijala i svoje sledeće žrtve, ali da, prva žrtva je bio serijski silovatelj. Na neki način mi nije žao. Ona je vremenom upoznala i svoju, ajde da kažemo, devojku. Njeno ime je Tyra Moore i dakle, Aileen se jako zaljubila bila u nju, sreli su se u jednom kafiću i
U stvari ona je bila sa njom jer su se muškarci bili zgadili zbog toga što je radila, znači bavila se prostitucijom od svoje 11. godine i kada je videla kakvi su muškarci i našli su sve spremni, pogotovo još ovog što je ubila, što je htjela da je siluje, dakle muškarci su ih se skroz zgadili i rešila da pređe na žene, dakle ona je stvarno zavoljela tu njenu devojku, koja je znala za sva njena zlodela, znala je da je ona krenula da ubija muškarce i znala je da se ona bavi prostitucijom. Nakon prve žrtve je smislila, mislim ne smislila, ali ajde kao da je smislila plan da je mnogo lakši način, pošto više nije htjela da se bavi prostitucijom, da je mnogo lakši način da ona muškarce namami samo, da kao on ide da im radi što da im radi i da pre nego što krene sve to, da ona njima uzme pare i da ih ubije pre nego što se desi cijel taj čin seksualni. Se to jako svidelo, svaku svoju sljedeću žrtvu je ubijala. Nakon prve žrtve je ubila još 6 muškaraca, od kog jedno telo muškarca nikad nisu pronašli i uhapšene 91. godine. Policija je pored Aileen uhapsila i Tyru Moore, njenu devojku, ljubavnicu ili bilo šta, jer je prosto znala za sva njena zlodela, ali kako bi Tyra izbjegla zatvorsku kaznu, odlučila je da svedoči protiv Aileen i rešila je da sarađuje sa policijom i da izvuče priznanje iz Aileen, kako, dakle, oni su prisluškivali njihov razgovor, navlačila Aileen da prizna, da joj kaže preko telefona šta su sve radile, to šta je sve radila, kako bi policija čula, kako bi, eto, policija imala ceo uvid u njena zlodela. Come out and said, I have something to tell you, and I asked her what, and she said that she had shot and killed a man that day. They've got to. Why are they asking so many questions then? Honey, listen. If I have to confess, I will. Okay. Yes. Wait, how did you do this? Na sudu je Aileen rekla da je ubijala muškarce jer su je silovali ili pokušali da siluju. Say to myself, I still say that was a self-defense. Or jump over the seat or whatever, grab my gun and just start shooting. I također na sudu je rekla: ja sam mentalno zdrava, pokušavam reći istinu. Ja sam nekog ko mrzi ljudski život i ubila bih ponovo. Aileen je dobila 6 smrtnih kazni. Za poslednji obrok u zatvoru je tražila samo šolju crne kafe, a pogubljena je 2002. godine. Od kako postoji smrtna kazna u SAD-u, ona je bila 10. žena koja je bila pogubljena u Americi. U suštini ona se bavila prostitucijom jer prosto nije imala kako i nije imala šta da radi drugo i nije imala gde da živi, šta da jede i ostalo. Znači to je bio njen način preživljavanja. Dobro, to je okej. I ona u suštini nije bila, pre svih ovih ubistava, i nije bila toliko loša osoba, kažu njeni prijatelji, da je u stvari bila jako humana osoba, ali prosto kada se bavite tako nekim poslom od svoje 11. godine i kada gledate svakakve stvari i u porodici i na ulici, šta su sve muškarci radili, prosto u vama se stvara neka ljutnja, u njoj se, na primjer, stvorila neka ljutnja i sve to radila iz ljutnje, dakle ubijala je muškarce iz ljutnje, iz nekog, da kažemo, besa. I također mislim da je Aileen stvarno mislila u sebi da ona ubija u samoodbrani, iako je prvo ubistvo stvarno bilo u samoodbrani, ali kasnije ona u svojoj glavi mislila da je se to samoodbrana, iako je ubijala i neke nevine ljude. Njena priča je toliko interesantna da je snimljeno par dokumentaraca o njenom životu. Također, 2003. godine je snimljen i film Monster, u kome glavnu ulogu, to jest Aileen, glumi Charlize Theron, koja je dobila i Oscara za tu ulogu. Dakle, ukoliko niste pogledali taj film, obavezno pogledajte, jer prosto prikazuje ceo život Aileen, kako to krenulo da radi, šta je radila stvarno, šta se dešavalo, cela priča kompletno. Dakle, velika preporuka film Monster. I eto, to je u suštini bilo sve za danas. Nadam se vam se ova priča dopala. Ukoliko jeste, obavezno lajkujte ovaj video i prijavite se na moj kanal za još novih videa. Također ne zaboravite da ukoliko želite da osvojite pozdrav u sljedećem videu, pronađete emoji Sneška Bjelića na mom storiju koji se nalazi već sada na mom Instagramu. I eto, to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Bye bye!